the 11th station in Jesus' name we pray. We adore you, O Christ, and we bless you. For you are holy, Erotolo Emusalaba nesi ilipio apakina ikanyet itunitere aitichaneta kea Yesu Kristo apakina ebubu ikinere kosoroti Reverend Father Romanos Etwap sacerdoti lo Petit lo Immaculate Conception Cathedral ngesi engarenikit idea ailipasinenu neda abu ilipia Ikokolak ka aperunak Itunga orotin apalar ngun chut Ito kosi national oklo nota apoko orotin ulu menai apoko iboro kechorere ya kai toro orotin ya lu ito kas kone makina yuara na pol apoko na piki na motokan na kitu na apokore na kolo Opedo lokasi bana itemo kini tawono luka Itunga eya rusa pipilo tawono luka luche ngara kenai soda apedo saipala ijara kosi amuka luche Itunga. Erotolo Emusalaba nesi eja tatarkede abu uneta atomona angon Ipioritos atubo kinio kea Yesu Kristo ibuoko kinio Emusalaba ke Yesu ibidor irwanana sodid Yesu iriamunoska totonake Simoni loko sireni ibuoko kino Emusalaba Veronica emuatare eret kea Yesu ibidor irwanana yared Angoronu ko Yerusalem emonyeteka nuka Yesu ibiror irwanana uniet Yesu echiliaro anapitoke Yesu ibubuikino Emusalaba Yesu etwanikini Emusalaba Yesu edakunio Emusalaba ka Yesu ingada kinio kotoma ates Kristayon lu atupitos erotolo Emusalaba kesi ineritos kesida eiponelo ejinatar kesida aparit naka ikanyet apolo kebe asubanti na Kristo na kero to kele Emusalaba to na twanare erano kai nyaka kin bobonda rerenguna apucho kin kedala asuban kai moraga yunitke kwana apolo na ituntore eklesia ra na je ektore eklesia no numa erotolo ke Emusalaba abu kolo propalo kasbono cham be kere ne morete ke da Kristo ai chanesi ake bedorte ai moro ke da Kristo a joksho ke ake nara atanda kia Yesu Kristo inumunume yake tana nara imam ne satana kimamoni ila chino to maromis nobu Adam odiaka kole so atanda kia Yesu Kristo sipedoni ala chino to maromis doda sipedonda ai tumuno ai numunumu Yukari sara bonati nyama kwa nakie luchu anini neja remesa Terai na pakile bitu dilabula ikeki na subana kuna tokisho ai alimono kini nyesi kona tokisho mejiasi nyesi bori shauto mtu mapara na nalo Kristayon luko Immaculate Conception Cathedral kesi epotu engeta kisi alo sidna amairon akany anyon ko sentalo odokomit kitoni akelesiana Immaculate neda abu Father Etwap ilipia aminanara araut ibore ingarenit kotoma okalia Terero kasban Yesus Kristo le timida papu kere lo Emusalaba lo ijali ijara ke keba ngaraknonda ijale dinget atiaka arkonokin apedo saya moro ajar kusa cimonor kapi nachana kai nachan apedo sida ai nerun bobo koto mo kalia o kapi kilo ka moro pech jadi pada bojana moro kina jana menana ro kalia Nuka TV East Habat Paul Eyoku Koi Buga Soroti oh napi pil nai tawo no